ajo le eyi yoke gbana le miankola o de kakwe atem awe enu mao enu yoka ima atem awo enu yoka tan wo na mila fofo we atem awe ne ukwo agwagbe ne bafawa ti atitre ne ameyo ku le gbogbome ameyo be toku ameyo be ditinyaku ameyo katan globe yo me do nyare ke gakle o la ne ni agwagbe ne wa agwagbe la papa me areke matema we o de kape atema we ni chomya rokio na zamia do méthode siade be won continue wako le Jésus-Christ ben come amen. Alléluia. Amen. Et jotinam lendi abena niga dogo be mau lemire agbe enami la mesin eye onamon popo mi bena nyase agbenya et jotinam bena negavandi ya eye enumeti kona o de dimete nti o ela bene kwese bena mau eye nye ha me kwese be mau awo mu yeye o le mia pa gbe o mu amen amen Amen. ndi yala me dibe na kpom ko abe do chovie ne le mau fe afeme bena menyi enya bubu adeke blogueur me ganana o menyi de fian bubu adeke chogbe me gbana o alo de fia yeye adeke o ke enya yo kata ma u le gbogblom na mi la wa o di kwe magazi pedo alo agagble na oke wa ke ame yo ke ina school kokwa onya teacher ro yo no be professeur de TD nka ame yo ke ne teacher gbanto va fi en nous voir teacher boga na nani yo ke gba trova juro na nu ame eye wona nka wona exercice bena wajra school vioro ke me di bena nya be yi ke mia no le ma open kumea nya choga popoma ne be enya yo kata ma uglo na mia safri yi ke ma udi la chona mi le ndia nya hwe achode e do na mi eye ma u le mfom na mi considero me ba ya fi nya gere peye ya me benka boda Isaiah tablan voton et tablan voton Isaïe 43 e be boda mais nous ye wom et le mot dom da ho 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 de miele jesim de miele jesi de miele si jemewa mana mo tatana do gbedada fo eye to na ngo de kegbegbe maule nu fom nami be ile enu ye wom vo eye ele mo dom da ho ho ebe mi ga don ku blemanu odi o eye mi ga cho nu si o jova ila de susume o mau benyae meni amegbeto e nami o lesiata onwredi eye mau cho enya ye nto benya ike dochu ebe nume cho do pedi nami be ile nane nu ye yade womvo edo modo davo ni me ga donku nu yo jova itala di o
Pour que biabia enye bena ne nyayo le dodomade de miele enyayo khoma biabia na mi enyi bena enyayo ike mawu le gbogbomade de miele khoma de miele zosom le mea alo mawu fe nya le dodom jojro enyayo ke mawu ntɔ le gbɔgblɔm na mia ɖe ɖe mie bui ŋuti bena ɖe Yehowa ne le nu ƒom na mi be ye le nu yeye wɔm nu ka ye wònye le wɔwɔm o mexɔe dzi se be ne le nu yeye wɔm ɖe mie le biabiamɔ biama nɔviwo ediedia ne Mawu le nya ɖewo gblɔma eye wònye nu wɔnku alo wònye nu yi ke tovo ɖe nɔnɔme yiwo ke me mielea ediedia nu yi ke dzɔna ye dzɔ le fiawo ƒe agbalẽ 2 me le fiawo ƒe agbalẽ 2 mea enuwo dzɔ eye adɔ va to Siria fia ʋu aʋa ɖe Samaria nu eye adɔ va to le Samaria adɔ to kaka eva ɖo afi ɖea nyɔnu ame eve wotsɔ woaviwo tsɔ dzɔ sɔŋ eye enyama va ɖo efia gbɔ dɔwuame be eyi sesi aɖe va ƒo go ɖo Samaria eye Mawu ƒe nyagblɔɖila le dua me eye Mawu ƒo nu to ebe nyagblɔɖila dzi ne mi yi fiawo ƒe agbalẽ 2 me wobe Elisa ɖo ŋu be se Yehowa ƒe gbe Yehowa be etsɔ le yealeawo yia wome me kilo 3 lo alo elu kilo 6 axɔ klosaloga 1 le Samaria ƒe agbowo nu gake efia ƒe aʋakplɔla si ƒe abɔnu fia la ziɔ ɖo la gblɔ na Mawu ƒe ame la be ne Yehowa aɖe frese ɖe dziŋgɔli nu gɔ hã la ɖe esia ava mea Elisa ɖo nɛ bena kpɔ ɖa akpɔ eteƒe kple wò ŋku gake maɖu ɖeke o eye amegava me na mía dometɔ ɖeke o le Yesu be ŋkɔ me le esia tae meva ŋdi agbakple safui aɖe na mi be nu yi ke Mawu di be yeawɔa le eyiyawo mea enya yiwo katã Mawu gblɔ na mi be yeawɔa be míanɔ te ɖe me ne wòava me be míanɔ te be Mawu Yehowa dziƒo kple anyigba wɔla òwoe gblɔ bena mele nu yeye aɖe wɔm nu ka ye wònye ne le wɔwɔm o nu ka ye wònye mekpɔ do mo ɖo ɖa o ne to dzinye ɖe fia to dzinye ne dze le wò xamea me be míanɔ te ɖe me ame aɖe le gbɔgblɔm le fia bena ne woagaʋu frese gɔme be ka edɔ to kaka enuwo va xɔ ti le dua me amewo edɔ wu amewo kaka nyɔnu ame eve wodzɔ sɔ ame ɖeka be yewoaɖa evi ɖeka ne yewoɖui vɔa ame eve gɔ hã be via ne nu ke yewoagba ɖui enyamawo le dzɔdzɔm Elisa Mawu ƒe gbe va na Elisa eye wogblɔe be le etsɔ eya enuwo atrɔ nɔnɔme atrɔ enu yeye ado Mawu awɔ nubu wobe fia be ŋuti me abe ne woagaʋu frese hã eya mate ma va meganɔ nenema na nyigba kpli o le Yesu-Christ be ŋkɔ me le enu yeye yiwo ke Mawu di be yeawɔ ya mea nyikpɔ be ne Mawu le nu ƒom tso
enu yeye alo be idza wɔ nu bua egɔme nyi be na nɔnɔme aɖe me mie le nɔnɔme aɖe va ƒogo ɖo mi alo enu nanewoe le dzɔdzɔm yiwo ke mie le kpɔkpɔm yiwo ke le ŋɔdzi dom na mi alo mie va tie me eye mie gblɔ be na magatem atrɔ ne Mawu le gbɔgblɔm be yi dzi la wɔ nu yeye aɖe menyi ko be amegbetɔ ke ava be etsɔ me atsɔ nu yeye ɖe va na o ao mina miase gɔme be na ŋɖe le dzɔdzɔm yi ke matem atrɔ yi ke matem le amegbetɔ be susu nu la matem atrɔ ne Mawu be dza wɔ nu yeyea enu mawo dometɔ aɖewo be nya gblɔm wole nane yi ke amegbetɔ matem awɔ nɔnɔme aɖe yi ke matem atrɔ enu dzɔdzɔ aɖe yi ke ame be tamesusu ame be nyenye ame be nunya ame be si dzedze matem awɔ naneke le me oa enu mawoe Mawu di la wɔ ema le esia ta eye wòle nu ƒom na mi le Ezaya ta 49 me la ele gbɔgblɔm na mi le afi ma be nka kpɔ ɖa mele nu yeye wɔm eye wògblɔ be nka mana nka emɔtata naɖo le gbedadaƒo mana mɔtata mata mɔ le gbedaƒo mata mɔ le gbegbe afi yi ke emɔ meli o afi yi ke amegbetɔ matem abu be na emɔ ato afi ma oa afi ma ye mata mɔ na o le míabe ƒome aɖewo alo edɔ ɖewo le enu ɖewo le Mawu di la wɔ na mia nɔviwo míabe tamesusu matem abu be na afi ma ye Mawu di la kplɔ mi to gake Mawu le nu ƒom na mi le esia ta me di be na ko afi míase nya yawoa míabe tamesusu ne trɔ be nu yiwo ke Mawu di la wɔa wonyi enu yi ke matem ava amegbetɔ be susu me o wonyi enu yi ke matem ava amegbetɔ be dzi me o wonyi enu yi ke amegbetɔ me kpɔ kple ŋku kpɔ o enu yi ke amegbetɔ me se kple ŋku kple to kpɔ o enu mawoe Mawu di la wɔ ye ma eye nɔnɔme aɖe li nɔnɔme aɖe eye eyi me ke Mawu dze enu sesewo wɔwɔ kpakple apostolowo yi me ke Yesu Kristo dzo le wa gbɔ yi dziƒo ekɔ eye wòdo ŋugbe na wo wòbe wonenɔ te kpɔ yi va se ɖe yi me ke ŋusẽ woaxɔ eyi me ke gbɔgbɔ kɔkɔe ava wo dzi eye woakpɔ ŋusẽ eye woanyi yi be ɖasefowo eye eva me nenema le dɔwɔwɔ ƒe agbalẽ evelia me be nka Mawu ƒe gbɔgbɔ ɖiɖi va wo dzi eye míekpɔ enu yiwo katã wodzɔ nɔviwo me di la trɔ gblɔ be na enu yiwo ke Mawu di la wɔ to mía dzia enu yeye yi ke Mawu di la wɔa safui ɖeka yi ke me di be míade ŋgble tsoa yenyi Yesu Kristo ƒe ŋkɔ le esia ta tanya yi ke me tsɔ va yenyi nuka enu yeye to Kristo Yesu ƒe ŋkɔ me enu yeye to Kristo Yesu ƒe ŋkɔ me eye mele nu ƒom tso apostolowo le dɔwɔwɔ be agbalẽ etatɔ̃lia mea nane dzɔ le afi ma Biblia be gbe ɖeka meku womegakpɔ ɖe na mi le tafla dzi o maxli gbe ɖeka hetrɔ ga etɔ̃ me la le gbedoɖa yi la Petro kple Yohanes woyina ɖe Mawu xɔ me amewo kɔ ŋutsu aɖe gbɔna ɖe Mawu xɔ la ƒe agbo si woyɔna be
agbonue la nu. Nutu sia nye tekuno tso esime odi. Wokɔnɛ va dana ɖe afi ma gbe sia gbe. Wonɔa nu biam, wonɔa nu biam ame siwo gena ɖe Mawu xɔa me. Nɔnɔme aɖe mee alo nɔnɔme aɖe mee ame yi ke nye le kpɔkpɔm le fi ya Biblia be enyi tekunɔ alo ame français wo bena paralytique. Wɔna ɖeke magatem atia titre awɔ naneke le ŋutɔ ɖokui si o. Biblia bena Petro kple Yohanes oyina gbedoxɔme le ga ƒoƒo aɖe me eye Biblia be le etrɔ ga etɔ̃ me. Eye wobena ŋutsu sia enye tekunɔ tso yebe didime ke. Eye wokɔnɛ va na gbedoxɔa mɔnu yi ke woyɔ be agbonyue la, wokɔnɛ va na ga sia game. Benka wòava bia nu. Ame yiwo ka va yi gbedoxɔa me la, wòava bia nu. Nu yi ke me di be míakpɔ le afi ya koe nyi be nɔnɔme yi ke me ameawo le. Menyi tekunɔa ɖeɖe ko, ame yiwo ke tsɔnɛ va na hã, ame yiwo ke va yina gbedoxɔa me hã. Nɔnɔme aɖe me wo katã wole. Eye nɔnɔme ma eva ma do ame sia me. Donc le ko bena ok, kɔsida gbea, eya ɖeke mi wɔna, enu ya ɖeke mi wɔna. Donc wokɔna tekunɔ wokɔ tsɔ dana ɖe agboa mɔnu. Eya be dɔ anyi be nuka wòabia nu. Enu bubu aɖeke ame aɖeke hã mebu kpɔ bena ɖe amea ƒe nɔnɔme yi ke me wolea ate matrɔ o. Nɔnɔme yi ke me amea lea trɔtrɔ ate ava nɛ o. Mate magblɔ be xɔsetɔwo va yina gbedoxɔa me eye wova dona gbe ɖa. Ne wova yi la, nuka wɔna? Wotsɔ kpono aɖe kɔa wotsɔ dena agbame nɛ. Eya be agbea katã ema. Vɔa ke Mawu le nu ƒom na mí. Medi be na míatsɔ nya ya Mawu ƒe gbɔgbɔ ne kɔ mí yi míabe agbe be ɖoƒe aɖe. Míabe hamea be ɖoƒe aɖe. Nu kae nyi nɔnɔme aɖe li yi ke ame aɖeke mebu susu to ŋuti fɔ be atem atrɔ. Nu kae le wò agbe me? Eye wònye enu yi ke amewo le gbɔgblɔ be matem atrɔ. Ŋutɔ ne tsɔe ɖo ɖokuiwo dzi be awɔ. Eya matem atrɔ. Ekema manɔ agbe ɖe ŋuti. Tekunɔa ya wodzi tso kaka ebe didime kea nenema koe wòle. Eva xixia me nenema. Vɔa ke nane dzɔ. Eye enu mawo ye dometɔ aɖewo Mawu le wɔwɔ gbe le nyigba kpli wo ba gbe me. Enu mawo be dometɔ aɖewo Mawu le wɔwɔ gbe. Wobe Petro kple Yohanes kpɔe duu hegblɔ nɛ be kpɔ mí ɖa. Ale tekunɔ la fɔ mo dzi henɔ wo kpɔm tututu. Nɔ mɔ kpɔm be wole nane tsɔ ge ana ye. Nɔviwo, medi be míakpɔ bena ne Mawu le nu ƒom na mí tso enu yeye be mi gaɖo ŋku tsã be nuwo dzi oa. Nyemenya be mi le enu yiwo ke Mawu dzi la gblɔ na mí o. Míabe tame susuwo. Ebe na eyi me ke Petro wole ŋku ɖe ŋuti wole kpɔm duu. Eye wotɔ ŋkpɔkpɔ koa be o enu ɖe ga nyo na ye ma. Eya be susu me katã ebe nu wɔnawo katã yameti bliboa katã enu biabia koe. Enu biabia koe. Eya ebe possibilitéwo, c'est-à-dire que enu yi ke ya atem abu be atem ava me na yia, ye koe nyi be ame akpɔ nublanui na yi eye wòana ye nu. Ebe xɔsea megayi megakɔ gbɔ ema ta o. Fika ye nyi wò xɔse be ɖoƒe o.
Fikae wo hose sedo. Nous yokene jojom le Togo afiade. Nous kaye fikae ni wo hose be do feo. Eye maou le gbogbo mele nou ye wo gere. Nou kaye pom ne le o. Maou ne vous ta me susu. Maou fe gbogbo ne kasi wo ta me susu nti. Eye Petro le gbogbo ne be Petro. Ebe ke Petro gblɔ nɛ be gade keme le asinye o. Ke nusi le asinye la mana o. Le Jésus-Christ Nazareth tɔ la ƒe ŋkɔme la tso nazɔ azɔli. Amen. Amen. Ma didi wa ma wunu eye me di be mi ado gbe ɖa. Biblia be Petro kpɔe eye wo gblɔ nya ɖeka nɛ be ega klosalo sika mele miasi o mele asinye mana o. Wake nane le asinye. Le Jésus-Christ Nazareth tɔ la be ŋkɔme la tso eye zɔ azɔli. Tso le nɔnɔme ma me. Tia titre le nɔnɔme ma me. Afrika tia titre. Hame si la gakpedi la tia titre ne azɔ azɔli. Le Kristo Yesu be ŋkɔme. Elabe Petro va do edzesi bena de. Enu ye ke Mawu di la wɔ. Enu yo ke amegbetɔ matem awɔ. Enu yo ke amegbetɔ nɔvio ŋutsu ya wo ne ega geɖe, wo ne ega sugbɔ. Ega yo katã wo dzɔ. Doma hiã nye menya be ƒe nyi wo xɔ. Yo tsɔe da ɖe fi mɔ. Va se ɖe ƒe blane. Ne ganyi dzedze atɔ̃ yo le nam gbe sia gbe hã esugbɔe. Wɔme kae be ega ma matem awɔ nane kene o. Amegbetɔ be ŋutete matem awɔ nu yeye yi ke Mawu di la wɔa. Amegbetɔ be ŋutete aɖeke matem awɔe o. Le esia ta me di be ma ƒoe ɖe wo di nu bena ɖe enu yi ke Mawu di la wɔa ɖe menye amegbetɔ be ŋusẽ mee o. Menye amegbetɔ be tame susu nu o. Menye amegbetɔ be ŋutete alo nu mate me be nyae o. Eyi Petro de dzesi nya la be ame ya be nɔnɔme ya ɖe be ga sika awɔe o. Togbɔ bena ɖe ega hiã nɛ. Togbɔ bena kesinɔnuwo hiã nɛ hã la. Nu yi ke hiã nɛ la ye nye be wòati atsitre eye wòazɔ azɔli. Eye enya vevie yi ke Petro alo nyati sese yi ke Petro zã le afi ya ye nyi safue yi ke me di be miale. Ebe le Jésus-Christ Nazareth tɔ la be ŋkɔme nyati ma me di be na le ma. Eye le kuku wuievelia mea eyi me ke nua dzɔ nenea ye tekunu ati atitrea amewo va ƒo ƒo ɖo. Eye hunyahunya le afi ma elabena ame aɖeke me xɔe se kpɔ bena enu mate ma va me o. Nɔvio enu yi ke Mawu di la wɔa ɖe menye enu yi ke adzɔ koe ame aɖeke ma kpɔe de dzesi o. Ao. Nyemenya be wo xɔ se. Nyemenya be wo xɔ se le afi ma yim o. Nu yi ke Mawu di la wɔ le miabe agbewo mea ɖe menye enu yi ke amewo ava yi eye wo ma de dzesi o. C'est pas possible. Menye Mawu be tame susue mo. Mawu be tame susue nye be enu yi ke ado mo ɖo ɖa, enu yi ke adzɔ la nena amewo ne trɔ ɖe Mawu ŋuti. Eya ta amewo va bɔ, amewo va o, nke le dzɔdzɔm o, ame ya tia titrea, ame ya ŋutɔ tia titre tso aseye kpɔ dzidzɔ kakakakaka. Eye wova le biabiam o, wobe esi wokpɔe dzesi be eya enye nubiala, nye kpɔa ŋkɔ hã nɔ esi. Nubiala enye be ŋkɔ, wobe si nɔ agbo nyuie la nu la, Mawu xɔa nu la, woƒe mo wɔ yaa, eye wogblɔ, eye gbɔgblɔ bu ɖe wo le nu si wòwɔ nɛ la ŋuti. Kuku wuieve la. Esi Petro, fifia woate ma atsɔe na mi. Esi Petro
Ebenka, esi Petro kwa esiala, eglona obena, Israel to, nu kata, nu onasia won kunami. Nu kata mi le mia pom, abe mia onto, femuse, alo mia pe kokwenye nyitae, nyetemu, dagbele amesiamu. Alebe, oten les ozomdo maha. Vous pouviez t'en lire. Me dit be emena kona minue. Be maou signé Abraham, Isaac, Jacob, ple mia togbi yo fe maou lae dagbele amesianu. Be yacho ade bubu efe subola yesu. Yesu si miede asi hegbenu legbo le Pilato nkume. Vous pouviez ne lire. Alors il y a bien ne lire ebe. Le coup on y a le fia. N'était pas ni a et que le roi n'était pas va faire. Ebe nye wu amesi nye agbenalala gake mau fuen de titre cho amekuku odome miaola mienye esia fe da sedi lao kuku ye nelia me oke oglo la fima mie gbenu le jojo to la gbo la kle kokwe to la gbo eye mie biabe wa de asi. On était choisi que afi que me dit be mi ale be vie to la yin kukuwi adelia ebenka le Yesu fen come to hoseme to kun te kunosia amesi mi po eye mi nya nyuela po doyoyo Yesu fen ko ple hose sivana to ye fen come lae na doyoyo blibwe abe alesi mi katan miele ekpom ene. Amen. Eba hiabe Petro na dena no gomena Israel dukoa na dena de gome na do gomena ametitiao eye obale biambe o aleke ke otemva mebe ameya ikenyi tekuno ikenyi bafa ike matem azo to yebe dizimeke eke wa va mebe na hade kako benyi bena etwaji vire o hade kako wo tia titre le ba fodi ento les ozom ento le potimo aleke o va me o Petro va to no benade iga hose bena mi onto mi abe nse alo mi abe kokwenyenye alo mi aba gbenono nyeme yemie to eye ame azon o afia me dibe mi ale ya nu ike mawu le dila o ade nu ike mawu nu yeye ike mawu dina o le mi adome alo dila o le ni agbeme a menyi amegbeto be nse amegbeto be kokwenyenye amegbeto ba gbenono tae mawu dila wedo Kristo Yesu edo eye di blono benade Kristo Yesu ben come amesi atia titre eye hose sike vana to Yesu Kristo ben come ya ye na ye be la me haya eye o tia titre. Amen. Ela benka mawu Abraham, Isaac, Jacobo nu babla fe mawa e debubu ye fe dola Yesu nti eye o fue de titre. Amen. Me dibe mia le safria ikenye Yesu Kristo benko. Me don kube fe ado ya enya ya tonami mi ga no Acropolis eye ofiami emuto safri yoke mirola le eye mi agede mi abe héritage alo mi abe domeni nuome eye ofiami kure safri monti safri o dometo de ka egbea le so le megbanto ofo nami cho be mi adonku nu yo kata ma wo na mi di
eye safli alo nyasi o katama o blona mi ado nko di safli ya ofia mi va yi voga ke me di be matro ado pe di na mi be na ne mia na enu ye yo katama o di la wola no wa jede gome a to Yesu Kristo ben come to Kristo Yesu di hose ike vana to Yesu Kristo ben ko dia e ana bena enu ya o ajo blona be amen. 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 Novio, Christo tonyenye a eleve vie be mi ado desi nu yo kata mau chonami be mi abe nkuo ni wa avu ne mi anya nu yo kata mi atem akpomona nu yo kata atem avame ne mi ho Yesu Kristo dise ne mi zan nkoya ne mi ho nkoya dise nkoya ikenyi Kristo Yesu benkoa eleve vie bena mi ado ejesi eye mi anya ale ike mi azedo nyati ya leve bena mto eleve vie nto ela bena ne mi me nya safri ya zazawa nya be Kristo to gbenono anyi agbenono pupulu egogbalo nse adeke manu emo enu yo manya vanana bena Kristo to gedeo novio ne mi esenyado wa odivovo Kristo to ole choti yo kenyi gbogbo kokwe be choti yo ke gblona bena gbogbo me choti église réveillée voir wagabe maître après tole yo aussi be maître nka wa be nko sugbo fifia ne magwa blo ne esia aondano wa ke nuka eva vana me be ame ano Kristo abe yini Kristo to be nko ya ike Petro o to nkunua nkoma le fifilai nyegba klio be nume vorake enu yo ke maudi la wa ni metele opomu nka e atem avamo nka e le jojomo eleve bientôt be mi ale enyaya ne nkoya mi me jesi o nkoya mi me nya pepe me ike le nsi o nkoya mi me ma o me vu mi abe tame susuo mi anya nkoya be asi hoho be pepe me be nse na onto do kioa novio ajo achomi eye le madidimea nu yoke jojo nu yoke ajo le kike ya mea novio ame yo katan nkoya mele wasioa o matema doremu fome yo katan o matema yo nkoya o eye wa toa novio o le kuheme ni ba plio bia ikele va vamna mi bena nkoya de Kristo Yesu ben koya Amerike fonde titre Amerike tia titre cho amekuku odome eye Biblia bena ocho nko ike fun nko katata cho ne ade asi hoho kele nkoya si le wa gbemo de atem ayo nkoya eye wa di de atem afun le nkoya mea afonu eye enuo wa joa de atem nu ye ike mawu dila defia dila de goade de atem a na enumo ava me alo awo de kagba kle mawu be tame susu be enumo ava me na mia le Yesu Kristo ben koya mea edi be ma glonya ve vie ya Toma hi wa mede de le miakpom eye mejesi nkoya doma hi wo soheade ne senekoe medi be ma glona mi adomito de siade abe ale ike Petro gble medi be emena kona mi benade nkoya de meni
o gblɔ na be amulette leke mia gblɔ ɖo eti la alo me nyi be gbesa ŋkɔ ye wonye be amewo kɔ ble na vie be Jesus nɔviwo me di be ma to na wo bena menye enya ma gblɔm me le o eye ne ame aɖe me dzesi ŋkɔ ya o eye menya yɔyɔ o la nɔviwo nu yi ke dzɔdzɔgbe le xixe ya mea matem anɔ te ɖe nu o ne kristotɔ aɖe be nyi kristotɔ vɔ gake woŋlɔ be Yesu Kristo be ŋkɔ be asi xɔxɔ gbakple ŋusẽ yi ke le esi la nɔviwo matem anɔ te o. Petro gbɔgblɔ be na ɖe menyi amegbetɔ be menyi be míawo ya míenye ame kɔkɔewo menyi be míenye ŋusẽ le mía si ebe egblɔe nyui ɖe eŋlɔe nyui ɖe bena mía katã míado dzesi bena menyi amegbetɔ be kɔkɔe nyenye atem awɔ nu ya o gake Yesu Kristo be ŋkɔ me gake biabia nye bena ɖe atem ayɔ ŋkɔ ya eye wòaɖi na wa ɖe ne dzesi ŋkɔ ya ɖe ne nye be asixɔxɔa ɖe wo ŋku ʋu elabe ame aɖewo woahã wowɔe kpo be yeayɔ ŋkɔ ya elabe nuka nunɔla be viwo nyi woawoe nɔ woatɔ be kponu esia ta tila le yi ke wozãna tila ne mi le bɔl ƒom vifɛ mea nya ame yi ke ƒo bɔl vifɛ mea woatsɔ wɔ numɔ ema do wo ma eya ta eyi me ke wose ŋkɔa woahã wo be yewoayɔe skeva be viwo yemenya be minya enya ma nyui o ele vevie ŋutɔ ne ame aɖe le mia kpɔm Mawu va kasi ŋuti wo bena nutata ya le YouTube dzi alo le Facebook dzi ne va do go ɖe nua nya bena nukɔ yi Yesu Kristo be ŋkɔ ya menye nukɔ woatsɔ akpe hebiesoe o menye nukɔ woatsɔ akpe sakpate o alo menye nukɔ woatsɔ akpe Krishna o menye ye o menye nukɔ bubu aɖe yi ke Jesus o de nenye Mawu tɔ de ne dzesia elabena eviowoe atem ayɔ ŋkɔ ya eye ŋkɔ ya aɖi eye ne nenye evi ɖe na Mawu ne neyɔ ɖokuiwo be nenye kristotɔ Timote agbalẽ velia tanelia be agbalẽ velia be ame sia ame yi ke yɔ aƒetɔ la be ŋkɔ la ne ɖe eɖokui ɖa le madzɔ gbɔ. Yema ame sia ame yi ke yɔ aƒetɔ la be ŋkɔ la ne ɖe eɖokui ɖa tso makɔmakɔ nyenye nuvɔ nu yiwo katã nye enu atem aheɖi ƒoƒo va ŋkɔ ya ŋuti la aheɖi ƒoƒo va ŋkɔ ya aɖiɖi ŋkɔ ya kpɔtɔ elabe ŋkɔa xɔ asi ŋusẽ le eme le esia ta Petro bena ɖe menye míabe ŋusẽ o menye míabe kɔkɔe nyenye o gake ŋkɔ aɖe ɖe mɔ ŋkɔ aɖe tae Mawu ye do yebe subɔla Yesu ɖe dzi be le yeƒe ŋkɔ me la enu madzɔ kpɔ ne woadzɔ le esia ta nye gbedodo ɖa nye bena ɖe le Yesu Kristo be ŋkɔ me la enu yiwo katã gati atsitre le mía Mawu be hamea be ŋkume yiwo ke nye situation nɔnɔme yiwo ke medzi la ti atsitre o nu yiwo katã na anyi ɖe gli ti teƒe ɖeka le Yesu Kristo be ŋkɔ me la enu yeye ne woadzɔ enu yeye ne woadzɔ
enya ya o le nya di o le gblɔm le ta o tsɔ yi ʋɔnu le nya ya ta be o di la nya tututu bena ɖe meka be ŋkɔme o wɔ ŋkunu ya le elabe o do dzesi bena wɔntɔwo matem awɔ le esia ta le etanelia ƒuƒu ewolia mea wogblɔ be nuka ekema mi nye kɔtɛ mi ekema mi nye kɔtɛ mi kple Israel tɔwo katã be le Yesu Kristo Nazaret ame si miawo mieklã ɖe ati ŋuti ame si Mawu fɔ ɖe tsitre tso ame kukuwo dome la ƒe ŋkɔmee ame si le tsitre le miaƒe ŋkume la kpɔ dɔyɔyɔ. Amen. Nɔvio, Yesu Kristo be ŋkɔ yi ke Mawu tsɔ na mia ɖe enyi dziɖuɖu. Enyi dziɖuɖu. Le Yesu Kristo be ŋkɔ be ma be yɔyɔ mea. Enu yeye yi ko Mawu, enu yeye yiwo ke Mawu do ŋgbe na mi la, woava eme. Ebe menye nu bubu aɖeke miewɔ, ŋkɔ ya ame afɔ ɖo. Nenye ye dzia, míakpɔ be nuka, ele gbɔgblɔm be obe esi takpekpea kpɔ Petro kple Yohanes ƒe dzideƒo evɔ wonye ame gbɔlo siwo menya agbalẽ o la woƒe me wɔ yaa eye wode dzesi be ame siawo nɔ Yesu ŋu va yi. Gawu la esi wònye be tekunɔ si ŋu woda gbe le hã nɔ tsitre ɖe wo dome ta la, nya aɖeke megale wo si woagblɔ o. Amen. Nɔvio, wole gbɔgblɔm bena ɖe eyi me ke wokpɔ wa be dzideƒo yi ke le wa si elabe wonya ŋkɔ ya ƒe kpekpeme, wonya ŋkɔ ya ƒe asixɔxɔ. Nɔvio me di bena ɖe dzideƒo ne nɔ mia si. Me di la do ŋusẽ fofonye aɖe, aƒekplɔla aɖe, ŋutsu aɖe, vevietɔ ŋutsuwo. Me di be ma do ŋusẽ mi. Eye ma do ŋusẽ mianɔ nyɔnuwo hã. Be nuka? Dzideƒo ne nɔ asi o. Ŋkɔ ya ena dzideƒo Petro kple Yohanes. Elabe nuka? Wobe yewo kpɔe teƒe be Mawu fɔ Yesu Kristo ɖe tsitre. Mawu fɔe ɖe tsitre. Eye xɔse yi ke vana tso ŋkɔ ya mea, yena ye ame ya yi ke nyi tekunɔ tso enua be dɔme ke la, etsia tsitre. Eye wokpɔ ale yi ke kaka ɖe dzi kple dzideƒo le wa si, elabe wonyae bena ɖe menye yewo be ŋusẽ o, menye yewo be kɔkɔenyenye o, menye enane ke tso yewo me ye o, vɔ gake Kristo Yesu yi ke fɔ ɖe tsitrea, ye be ŋkɔme, Biblia be wodoe dzesi bena ame gbalowo nyi. Womenya agbalẽ o. Ame gbalowo nyi. Ɖewo hã ne nye ame gbaloa. Alo ne gblɔ be o, menye nane. Menye nane. Ŋkɔnye, enye. Vɔ gake na ɖeka yi ke wode dzesi le wa ŋuti enyi be nuka? Ame siawo la, wonɔ Yesu ŋu va yi. Wozɔ gba kple Yesu. Wona anyi gba kple Yesu. Wozɔ gba kple. Wonye nusrɔ̃la vavawo. Wonɔ ye be afɔ nu. Eye wosrɔ̃ nu. Nɔvio, me di bena ɖe ne míadzo le afi ya, míadzo gba kple dzideƒo. Bena meka nɔnɔme yi ke mee míele totom o. Meka nu yi ke kpa ŋkɔ mi o. Abe hame ene o. Abe ƒome ene o. Sɔhɛ me di be ma de dziƒo na o. Meka enu yi ke me ne le o. Dzideƒo ne nɔ asi o. Ne atem ayɔ Kristo Yesu be ŋkɔ. Ne atem atsɔ ɖokui o.
a sɔgba kple Yesu ne atem agbe nu le be ka atrɔ dzime atrɔ ɖe Mawu atrɔ ɖe ŋuti. Petro gblɔ na Yudatɔwo bena ɖe nu yiwo katã mi wɔ va yi ɖe manya mee mi wɔe le. Manya mee. Ne ame aɖe ate ma gblɔ na eɖokui bena ɖe nu yiwo katã dzɔ va yi ka va se ɖe ƒe 2021 me ɖe manya mee me wɔ wo le. Fifia ma trɔ ɖe Yesu Kristo ame yi ke Mawu fɔ ɖe tsitrenu be enu yi ke nye enu yeye yi ke Mawu di la wɔa maganɔ nam abe ame yi ke fia ziɔna ɖe nu yi ke Elisa gblɔ be nakpɔe gake maɖui o. Manɔ nam nenema o, manɔ na o nenema o. Gake axɔe se to wo dzime bena enu yeye yi ke Mawu do ŋugbe na mia atem awɔe le Yesu Kristo be ŋkɔ me eye na do gbe ɖa. Medi bena mianɔ te le afi ya enyawo sugbɔ yi ke miagblɔ gake enya ɖeke matem awu Kristo Yesu be ŋkɔ yɔyɔ o. Le sia ta medi be miatsi atsitre ne xɔ nya ya la nyemenya nu yi ke ne dina gblɔ na Mawu o. Medi be na do eye na ƒo nu nɛ. Nu kɔ kae nye sia? Elolo. Nu kɔ kae nye sia? Nu kɔ kae nye sia? Elolo. Elolo. Nu kɔ kae nye sia? Nuko kae nye sia? Elolo, elo. Nuko kae nye sia? Nuko sio, oh, anibati. On est que maître, oh, Jésus-Christ, oh, nous console du beau, la nuit bandit la nuit.